Ngina kuhoni ati akuroba mwe banjuri ncheketiani ya mwana MCA wa Muthara Aurelio Murangiri ne batirimanite Muthara kenda kwariria wamba bandithi abura bonekete kuingia ntere wa kuroba wete nendiro mwanka bedire bakiona ntera ya kuthiria thine ore antu baingi barani arithi na kinyene ndithi bati baitara thara kumania na wamba bo John Thega na kulikithia maniana wamba bwandeithia bora bwithiritwo bwitabarikia ntere cianonda cia Nyambene aga kaunti ya Meru ikundi ya kuroba njuri ncheke hamwe na MC wa kuma bondi ya Muthara no Aurelio Murangiri ibakomanite muthenya wa muthikendo ucokanira mugambo kumenya imbi kurera yingi ntere ino kumana na wamba bo bwandeithia tukinyite arantu baiba kwa bokinya mwicho antu betu bakurawa Alamisi dainya ara nyumba ya mumone twakarande tukari atongoria buonka muntu aichieta mutongoria na buonka muntu ena kio kia antu bameru tuchamani tumbe okwaya no ntu mantu ya munya karekirwa muntu aringiri kura kia unika nonge tuinka no turemwe lakini tukia kwata na twinde ngwitikia twethera twina inye kwana yo tuma turuta ngwira tubati kuruta ewikaria Rwanda ru ne otumenya thirikari yumbo tukaria kwenda kuromba mbere tuthika kaibiria mbere ntuko emathiko ekinyaire kaikwa ngombe cia kaibiri ichithere chimuchi chichoke itethia na bawe nya kithira mukuru wa wita na te chionka na ire inge chionde chianite wita tutatimba tukunwa na ngambe wita mijini na toto maskini na yo elected leaders kuma tonyire makathochi tutima na nyumba mumone ngara tukamya buto itethia batu kuma thirikari yekuo ira ukuma irio twainyirilika nkuruki bura tutainyirwa ringi ntokira nkiwa iya kathirikari nyuma wamba bu no ntubwena ithioro tutigumba inara bawatanirite na kanyoka mona kuwa ntugo ya roa kurubonthe banjuri ya mwana arithi na kinya tongerwa kuma ntere cia Nyambene na ara kwina wamba bubu bagakomana ntere cia nyomba ya njuri ya mumone ntere wenu ciatigane na kumenya baba bakerwa no ntumwankira uba no geti magwirane mathirikari maraba kui morongo tuetire na twatheta mwanka twaitwa i urari waziri wa intano eitariu kawe mwane tu Kindiki mbere ya deputy president na tweweta itwaririe nuwe tukaria atongoria na twaria twetikaniria na twa na tu promise that operation ikabwidwa Murkomen na aitanire aita governor Omeru aita leadership ya assembly tongoretu ya speaker Ayubundi na tu promise that within mathaa 70 na yaile bakabwithia operation ndene ya Meru kana ndene na ara ng'ombe iwitira na barikave ng'ombe ira cianire kuiwa butabwithikire icho iturare amuchamanio kwa governor iturare na muntu uraro amirite rutere rwa security ndene county atu nkamira chionde ichikilwe barabara ya Modogase chite na IT chiebele nau kwina families na nara tukurithia ng'ombe chietu bubu tabwithwe ara kaibiri ara urairo nkamira irareo so ne kinyete antu mantu yara yonthe tukwaraniria twe bichine twe atumwa bantu yakinyete point kwa tuika yara ruo bichine lakini baraba bati ku implement bati kubwithia tukwae kidogo tuileveni kada tutama mutura kambene kimwe waithira ikato tumwete kinya kwa kaunti komechina atwa muringaringira kuruitone twetete kinya mauru kiripotera ndo cia weru kuma ntere cia tiania mbetawa John Thega.